Ja sam Ivo Jarić, inače biciklist, brdski biciklist, bavim se ovim već dugi niz godina, jedno sigurno 15 godina. Inače sam i profesionalni mountain bike vodič, radim po obali, po otocima, mehaničar, tako da eto sve usko vezano za biciklizam. Stvari su ti, evo, u prirodi ste, udišate svježi zrak, vidite iznad smoga smo, pogotovo još gore kad se popnemo malo višlje. Družite se isto tako s osebujnim ljudima koji vole provoditi vrijeme u prirodi i nemam šta dalje nabrajati. A bicikl je meni, ne znam, lifestyle, dio mog života, jednostavno eto već niz godina sam skoro svaki dan na biciklu. Meni je to zapravo i posao, jer sam eto kao što sam rekao biciklistički vodič, pa mi je to dio posla, ali da nije još više uživam kad ne radim, kad vozim zapravo sam za sebe. Bicikl tretira zapravo kao nekakvog člana obitelji, ja ih imam više. I tako, to kad jednom, ako dijete naučite na biciklizam, nikad neće imati novaca za drogu, vjerujte mi. Ja sam zapravo možda sad i službeno ambasador, ali zapravo sam ambasador biciklizma već dugi niz godina, jer imam i svoj vlastiti YouTube kanal gdje promoviram vožnju bicikla, vožnju u prirodi, razne mountain-bike klubove, puno djece se uključilo u ovaj sport zahvaljujući tome i to mi je jako drago, to zapravo je moj cilj da potaknem mlade da se bave ovim sportom. I kad dođem negdje, kad vidim da su klinci počeli voziti bicikl, da su počeli kopati staze, to mi je jako drago i onda mi je srce baš na mjestu.